Muraho neza bakunzi b'ibiganiro bya The Quick Times News. Uyu munsi tugiye kwagezaho inkuru yihariye ituruka mu mujyi wa Goma, aho ubuyobozi bw'umujyi bukomeje kugenza ibikorwa byo kubaka no gutunganya imihanda, bukavuga ko hari umusaruro w'ubufatanye hagati y'abaturage n'ubuyobozi n'ibikorwa bivuga ko bizahindura isura y'umujyi ndetse bikazamura imibereho y'abawutuye. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yasuye ibikorwa bitandukanye byo kubaka no gutunganya imihanda hakoreshejwe pave mu bice birimo Katindo na Volcani. Muri uruzinduko yari aherekejwe n'umuyobozi w'ibiro by'ibikorwa remezo by'umujyi, injeniyeri ushinzwe gukurikirana imirimo ndetse n'abaturage bamwe na bamwe. Bagendeye ku mishinga itandukanye bareba aho bikorwa bigeze, banahabwa ibisobanuro ku ntambwe zose z'imirimo irimo gutegura ubutaka, kubaka imiferege, gushyira pave no gutunganya impande z'imihanda. Abakozi bakoresha imbaraga zabo buri munsi kugira ngo iyo mihanda irangire ku gihe. Abenshi muri bo ni abaturage bo muri Goma bahawe akazi muri iyo mishinga, ibintu ubuyobozi buvuga ko bifasha no kugabanya ubushomeri muri uwo mujyi wa Goma. Mu rugendo rwabo kandi basuye uruganda rukora amapave n'amakaro yo mu nkengero z'imihanda, niho hakorerwa ibikoresho byose bikoreshwa muri iyi mishinga ikorwa hirya no hino mu mujyi. Ubuyobozi bw'umujyi buvuga ko iyi mishinga iterwa inkunga n'umusanzu utangwa n'abaturage batuye muri utu duce, ubuyobozi bukawunganira mu kuyishyuza mu bikorwa. Biteganyijwe ko nyuma yo kurangiza kubaka imihanda hazashyirwaho amatara yo ku mihanda ndetse hakanategurwa ibiti kugira ngo isuku, umutekano n'ubwiza bw'umujyi birusheho kwiyongera. Abaturage bo bagaragaje ko bishimiye impinduka bamaze igihe bategereje. Umwe muri bo yagize ati, twishimiye kubona iyi mihanda yubakwa, ni ibintu bitwereka ko hari iterambere, ahantu heza hatuma ubuzima bw'abaturage burushaho kuba bwiza. Natwe tugomba kugira uruhare mu kubungabunga ibi bikorwa. Undi muturage yavuze ko kubaka imihanda bizoroshya ingendo, ubucuruzi ndetse n'isuku y'umujyi. Engineer ushinzwe gukurikirana imirimo yavuze ko ibikorwa biri kugenda neza kandi ko byose bikorwa hakurikijwe ibipimo bya tekiniki kugira ngo birambe kandi bifashe abaturage igihe kirekire. Yavuze kandi ko buri cyiciro cy'imirimo gikorwa kibanje kugenzurwa mbere yo gukomeza ikindi. Umuyobozi w'umujyi wa Goma nawe hari byinshi yatangaje, aho mu butumwa bwe uyu muyobozi yavuze ko ibikorwa nk'ibi byashobotse kubera umutekano uri mu mujyi wa Goma. Yavuze ko amahoro ariyo atuma ibikorwa remezo byubakwa, abikorera bagashora imari, abaturage bagakora kandi ubukungu bugatera imbere. Yongeyeho ko amasosiyete yo mu gihugu ari gukora imihanda akoresha imashini n'abakozi bo muri Goma, ibintu avuga ko bifasha kongera akazi no kuzamura ubukungu bw'akarere. Kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda bifatwa nk'imwe mu nkingi z'iterambere ry'umujyi wari wo wose. Imihanda myiza yoroshya ubwikorezi, ifasha ubucuruzi, igabanya ibibazo by'isuri ndetse ikananongera isuku n'ubwiza bw'umujyi. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'umujyi bushimangira ko uruhare rw'abaturage mu gutanga umusanzu ari ingenzi kugira ngo birambe kandi bikomeze kugirira akamaro buri wese. Ibyo rero ni bimwe mu byatangajwe. Murabona aho ngaho abaturage bakora muri ibikorwa, aho ni ku ruganda rw'amapave. N'umuyobozi w'umujyi wa Goma aho yari ari gusobanura ibintu byinshi, urabona ko ari amapave manini. Aho ni ku ruganda, abaturage bari kubikora n'abaturage bo muri Goma, aho naho bakorera amakaro. Urabona ko ibintu bimeze neza cyane nk'uko muri kubibona kuri video. Harimo abayobozi batandukanye bo mu mujyi wa Goma bari bagiye kwifatanya n'uyu muyobozi n'undi w'umujyi wa Goma, aho hari ibikorwa byinshi bitandukanye bari kugenda bareba. Murabona uburyo imihanda iri gutunganwa kugira ngo ikomeze gufasha abaturage. Ni ibintu bifasha nyine mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo kubarinda isuri. Mabizi isuri irangiza bituma abakora ubuhinzi bashobora nabo
kugirwaho ingaruka nabyo. Rero ibyo nibyo ubuyobozi bw'umujyi wa Goma buba buri kurwanya. Murabona bari kumwe n'abashinzwe umutekano n'ubundi ariya muri Goma. Ubona ko AFC 23 kuva yagira mu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice yafashe yagiye ikora ibikorwa bitandukanye bifasha abaturage bo muri ibyo bice bari kugenzura. Ubona ko ni ibintu byiza, ni ibintu abaturage bakomeza kugenda berekana ko bishimiye, uko niba umuturage yabonye umuhanda, hari abaturage babayeho kuko nyine bari kure akazi kabo mu mihanda, bwari abatari bafite akazi n'undi bagiye guhanga imirimo. Urugero twavuga nk'umuntu utarafite gahunda yo kugura nk'igare, ariko kuri iyi curo ugiye kugura igare, hari utari ufite moto ariko ugiye kugura moto bitewe nuko wenda aho yatarahaga hari habi, ariko noneho hashyizwe umuhanda. Ni ibintu byiza. Rero ibikorwa byo kubaka imihanda hakoreshejwe pave mu mujyi wa Goma biri mu bikorwa by'ibanze abaturage bahora bifuza kubona, ko imihanda ifite uruhare runini mu buzima bwa buri munsi. Uko nabibabwiraga, imihanda imeze neza, ingendo ziroroha, ubucuruzi bugakorwa neza, kandi serivisi zitandukanye zigera ku baturage mu buryo bwihuse. Nk'uruzinduko, ubuyobozi bw'umujyi bwagaragaje ko abaturage bafite uruhare mu gutera inkunga iyi mishinga. Uburyo nk'ubu bwo guhuza imbaraga n'abaturage n'ubuyobozi bushobora gutuma abaturage bumva ko ari ba nyiri ibikorwa, bikabatera kubirinda no kubifata neza. Hari kandi indi nyungu ijyana n'ibi bikorwa. Gutanga akazi, kubaka imihanda bisaba abakozi, abakora amapave, abatwara ibikoresho n'abandi benshi. Bishobora gutanga amahirwe y'akazi ku rubyiruko no kuzamura ubukungu bw'ingo zimwe na zimwe. Ku rundi ruhande, ibikorwa remezo nk'ibi byongereye bishobora gukurura ishoramari. Abacuruzi n'abashoramari bakunda gushora imari ahantu hari imihanda myiza, amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo, kuko bibafasha gukora ibikorwa byabo neza. Nyamara hari ikindi gice gikwiye kwitabwaho. Imishinga nk'iyi isaba gukomeza kubungabungwa nyuma yo kubirangiza. Iyo imiferege idasukuwe cyangwa imihanda idasanwe igihe yangiritse, ishobora kwangirika vuba. Niyo mpamvu uruhare rw'abaturage n'ubuyobozi rukomeza kuba ingenzi nyuma y'iyubakwa ry'ibi bikorwa. Muri iki kiganiro cyacu, umuyobozi w'umujyi wa Goma yavuze ko amahoro n'umutekano ari byo byafashije iyi mishinga gutera imbere, ndetse anavuga uruhare rwa M23 muri uwo mutekano. Iyi ni imvugo y'umuyobozi kandi ishobora kwakirwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko abantu babibona cyangwa uko ibintu bya politike n'umutekano byifashe muri ako karere. Icy'ingenzi, ibikorwa remezo nk'imihanda, amatara yo ku mihanda, gutera ibiti no gutunganya imijyi ni bimwe mu bipimo bikoreshwa mu kuzamura imibereho y'abaturage. Ibikorwa neza kandi bikabungabungwa bishobora kugira uruhare mu iterambere rirambye ry'umujyi. Ubwo rero mu gusoza, intsinzi y'iyi gahunda izapimwa n'uburyo imishinga izarangira ku gihe, ubuziranenge bwayo, uko izabungabungwa mu gihe kiri imbere, ndetse n'inyungu abaturage bazayikuramo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubwo nuko bimeze. Kagushimire cyane kuba ukomeza gukurikirana The Quick Times News. Uvuga ati amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.